Is mis Katie Rémoch agus ha min am officear ag Comunn Gàidhlig an leoas. Seo video de chuiseachtain agus briorachas a chain Janu le officearan Comunn na Gàidhlig. An táiseach ha sin dola hail et na ponies animal an Éirisgeigh gola di Marianne. Hallo, en du ha sin gyfi an Éirisgeigh. A mi gymach forstanach gan doen mi klarien o dolien ag Comunn na Éilean. Sy'n yn dolywysach y Beagan mi ein na eich a ha gymach animal an Éirisgeigh, na Eriskay Ponies. Fáilte go Éirisgeigh. Han na eich iddi fi an Éirisgeigh son imimeach blian an ist. Eis bad gymach cwtramach son fi cwtrach na dwynir li opad my gwrst i dy chrwcht. An sa video sio, hi sif calmar agus cleig, a sé de cosach in an tràigh an Éirisgeigh. Hi sif gyfyd cleif in an drí me calmar, a sinna vi de clechgag son rydyn y rùsgadh. Vi gat de gearrig femin far na crican, eis vi gat de lian in na cleif le sin nemin, mar de hi sif dol dèan I dheanú seo. Vi gat galianna gymá láan sna lain sin. Char o tractor yn achgas na lain sin, smar sin van I heich gymá cwtramach is dyn y tor môl oper. Na vig na cleif láan, vig ach gan oor sin I cosach iachi. So sin vig an úne, chan nil sin cholúa so vig a leim an na calmar dynnu dyn as a láadú no tractor. Sy'n fi clegas an ffydach y drai, lach op ddias a san fi clich gyda drai, na ti fi cosach tlia iachi I ddyrst. Ha femin yn oor sy'n iddo chwyd yn talaf san fennac yn bydad I Iannú. Si eich gyma laad y hwnda, so fi gada torch mornia iachi mar sio cwtach. Gwy torch tor far na traad, bij het laadje agus train. Bidde je het gan spaarn en naartje peir chleef. Jiede geet na huain chnuich geoorlig lus na vee. Ga goedig chest na voogkere, bij een doelges, bij train. Dus je 15 minuten bij de video zo. Ze scharig pikken han. Zij trang klich kasanier. Zij rollen mijn goersjes kasanier. Am I een dag is kan de gort na klariën zo dief. Hij kan de Ionnsaich zo pikken mee in eich. Ik zie je nus a houler is hij aan de barrachd en zo'n brat-yòga Janu. Hi, smisha ishi, agus a dú a singa dola Janu Beagan yoga cola. Sing dola Ionnsaich Comunn, leir boig, agus ona ha singa den tràigh, ha singa dola Janu Comunn mar Beagan mara a dú. Ach a dosach, féime sing boig I Janu blá agus súpailte. So mar sing, ha singa dola Janu eich no ga, tydach son sing híine Ionnsaich. Dosach, ha singa dola lica lárin cavel singa rúi. So singa dola rúi son fichad jig. Kerst, bil siú jéisel, agus Machling, rui, clech goer lauwen, kom over rui, in de sport, nu voet de shoe, gal schiet is to us, wie kan wil shoe, maar ha shoe se shomer zie je, nog heel zing aan, agus, stat, ga sing fosh, son jigen, agus noor sing nishing runaken, wil je jesal, agus, she is the suas leir runaken. Come with all. Fichad jig. Shell, cruy, nach hell. Famous you come out all. Quite the mission in the wood. Agus. Stabbed. Sin she pain. Nist. Has you dol Janu Beagan shearing. Gotuv, Marcia. Wil je jesal?
agus lúca údhúh agus a dúbhéile. Núl sa ná té chu íseil sa ghibh siú gachtúras. Bheach nach lúb siú ar glúinean go tá? Dúch núl sa ná. Agus sin siú peann. Nist, ha seut dadab, ha sin dal a hisú at uchas son fichad jig. Bheil siú déise. Tug uchas, tóca déile, cumú séú, cum dadad rútaking, ma thuchte siú, tudach I gadais, tá sí chadíist. Agus, ha bór nach el singáil? Niste dí bheile, nu rút, cúte man an uchas, agus tóca déile. Ma has je gennu zelf, dus je lauwen nog weer suas. Je kasten goed a-mach. Skluas het. Ma he jack with. Agad either. Hula dingen belag is just als een tasje. Kerst, dat is een just als een tasje. Nest, ik hier het kummer als in het alle jano, zijn bùird-seasaimh. Nou jellyfish. Nest. Son wie na bùird-seasaimh, féimen tú bhí buk agus déisiil son clúas a tronbhúd. Son na cumach se bhí dhéanamh, ha siú dul a thuirtear láhan suas as ar ciúm, agus an nuair sing dul a thuchtan cúlád, mar bail as an rùsgadh. Tá sin go fládrúcht an rùsgadh. CnaG aig. Tràigh I the diction a chi the Jew. Comunn dal sin dal a chunlis go deich an na sel call. Peann, tràigh, peann, coig, shearing, eich, Kerst, daar na cumach. Nist has ik dal wie naar keraping Faigh. Son wie naar keraping has ik dal ging sheas kulaar. Sheas er te vroeg, lauwende te huur. Nist has ik dal a hogaler kassen, maar erapel, dus ik go sheas te zoet. Shower kom a slaaf te lischke. Toko er king zoals aard, a gefection is floddock sin bieg. Shelf gar fioclan siú lodach bíag. Té sí. Sin dal a chundis go déiche se, go lua or sin is snáb lua. Peann, tràigh, peann, coig, shearing, eich, eich. Kerst, as sin déisiil son a dress cumach. Sa nist, as sin dal a bhí naar limitaden. Stoche en kreet mare a shearlam heen. Son limiter a cruachig, as in dat hing sheas, glúinean, agus lauwen. Agus a hasing just al the show, hasing het al a cruachig strawn, maar strawn limiter. Mag er lauwen, as ik had een todde, ach via goed de schiene gemaakt, son strawn cruachig. Me heet jack with, via goed. Their kassen a hokal suas. Sons could you jacko or name. Mach sa stayas an lischke. Kvied leem en ishing. Coig, peann, tràigh, peann, coig. Nist, té me yin krúpak iaching. Son wie naar krúpaken has ik dal hinge wäsjes kulaar. Dal a huie, leir kassen idan laar, kudu lauwen idir coolú, koraken, kan het a-mach a usi broken. Agus, nist, gaan jel sjou fuddeste, a hasing dal CnaG aig, hasing het dal a hokal suas, maar krúpak, kan het ach té dal. Agus,
Ma siw feddach yn uafas o'ch water agos dana, personach cosig siw feig maatje. Maar krúpaken, leistar nerd. Oh, che loracus na krúpaken sjou iad tràigh a djú. Apper spòrs. En nist een cúmag me dhéadach. Ha sin gedal Ionnsaich túrstar. Sin gedal hinge bheis sias go lár. Dal hort casan cóla. Lauan. De stui voor casan. Soms gelet maar casan bikken túrstar. Snorsing ha sin gedal chromag. Son slieke a grúachu. San sin gedal gudacha seo. Son deich jicken. So crumo agus cruich slieke Ionnsaich. Hun, ja, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, a-mach is soch go a bhí ar túistean. Kerst, sin ag dé, coig Comunn sanna deaching seo. Bhil cuine go té bhúnta? Bùird-seasaimh? Cerapan? Liamata? Krúpak? Agus túistar. Cumad a fiaching iad an seo. Agus, cos anna cwsiwaging jalaf idir dúleach Facebook, a shelting, jadach, jechel gríing, sa hanna Comunn mara ac a peann. Hic sin inis a-mach a chráit, cólar I síne as an Eilean Sgitheanach. Ha lá tírim acin agus ha lá firibh acin son rùsgadh. Seán na cúrich as a chró. A deis acin déisiil. Agus ha sinne a rùsgadh an djú. Ha pocht am mór acin son a clói. Sa dó tràigh a rùsgadh. Be mi edi fechgelach. Hij kummel graim lácher le laif chlí sa rùsgadh le laif eich. Ha dolawas a tokal a salachar in machas na rùsgan. Agus ag an naam ha dol a dósig gach cúre. Son is scafan, is stamach, sa grúhan a chummel fallan. Ha sport on a dol draim gach cúre. Cumi sin fallaniad on a garstan en grate. Sin Misha Jéisiil? Féimi tú lá tírim son rùsgadh. Sé lá tràigh ham a rùsgadh, a tasgadh, a dósig. Ha skippe Eirisgeigh acin an the an djú. Go sean nach iach séhanis an Farpais-Cheist a CnaG aig an seo. Cofiad I Iosibh cearst. Isper yn Farpais-Cheist yn deaching seo sé sin buichen. Oké, maar als je Jéisiil dat gafid sochgad, gafúne idir chuile céist agus tá sich uairsan bí. Jé an seirsa beoch a ha mór le scríban tú agus geall. Céiste ga. Jé an beoch a spóile dú seo. Chita, Eilean Sgitheanach. Céiste 3. Jé an dhenim heeft kangaroo óg. Céiste 4. Jé seirsa beoch a hanna labrador. Céiste 5. Jé hanna vixen.
Ceist is shearing. Coas a ha mil a dhean. Ceist is seach. Jay an bealach has airste an san dúil. Ceist och. Jay an bealach agus a cattle at sa ha iadman sheasamh. Ne cúra, bó, ne eich a ham. Ceist a nui. Jay an dèan a heag bó og. Agus an geist ma dhéadú ceist a deich. Jay an da a heag cinnteach shearing. Hasúna inis dul dhéanú Beagan Eilean cóladh. Déan sé cinnteach go ngúsreibh thugainn dealaban na dhéachas siúid. Well, hello, Hildinja. Ha video ile aan na gwyfyn dy mi een rutgen keltjeri fawr Éirisgeigh leis bheil na ryan Eirisgeigh agus hanna duliach na tuichim. Agus cyw ha een duliach seo sy'n lenting orn le jalavan agus stuan mar sy'n keltjeri fawr. Yn awmian bliana nuair a hanna duliach na tuichim an yn dèan uafas a bria. Agus gur sonnach dhéan siú jalab crúb. Han jalab seo go me siimplí agus mar a ní sinne díra céimar chéim bí a furiste sanna thula duine. Chanil a dhí ach pàipear agus an toiseach chleach mi pencil san leinich na dhéanamh agus sin peann dú an uasin san a bhil hariseára sin pencil buia orange down ruag cinnteach san na duliachan. Mar sin, ní sinne hams míú go bhfuil trí céimean an ann an dú agus an uasin bí crúb acab. Se hiad chéim bhfuil se feicin a fí sa bhíon sin acu stoch na crúbe, stoch agus ní sin stoch agus an géicin an uasin na duliachan ulag. Mar sin seo céim hún ha go me furiste agus a díra go bhí genú dá leine curlach mar sin seo céim hún híisiú ha sin díra le háiseach stoch na crúbe bhím tú díra dá leine curlach a dhéanú in uasin gan ceil I go bhain anam forcha choricin mar sin. In uasin CnaG aig díreach a cíalcha bhí cúr géicin agus páist an ile rísechrúh mar sin. Bhil si go éicin an sin rain seo CnaG aig, rain sin stoch agus inise ha feicin go bhfuil céhir pís an go bhulach an sin. Chanéim siú cusa dhéanamh or he sin a géirí gan bí crúb míanach siimplí ann. Sin acu a trí céhir agus chanéim a bhí bulach coin an ítir. Fúdi aniu a bhí gerit agus fiúin ile a bhí míanach agus fata agus ha colta nuair sin go bhfuil stoch agus na géicin ann. Agus céim trí híisiú na hill mór na bharach ríchú ríis or ha stoch ann, ha géicin ann, féimi tú nuair sin na duliach na churán agus a géad farst seo céim trí ha se go bhí díreach acu na duliachan muhimichail agus gusan bí seo furiste de gúis san bí fúd tú a dhéanú mar seo gusan bí a céit Beagan mar broccoli agus a sin go me furiste a dhéanú díreach leinich an curlach coltachrí broccoli an uasin ach broccoli go me mór agus how déanú na leinich an curlach coltachrí scáhan cinnteach in uasin ha sin chomhórdí seo féimi sin díreach na duliachan héin a churán in uasin dèan a churáda. A stoch, géicin, na duliachan coltachrí scá ann in uasin agus seo céim a céhir céhir agus cóig stocha
seo díreach a bhí a déanú dralab dúileacin na slúga mar sin, an Cumann ha caran oval crain, agus fid tú fiúin a chur na géicin, trí na céhirú a thula géic mar sin. In sin maníú cóig na sia gach túh ag coltachaí gibhlet a tuitim, sin maníú fiúin an laia a grúnt cuiteach an an dheidhinn itarhealaite, as fuidisú dheidhinn fór a chráda mar éisimplar buia, orange, jearach daun, gúteach siú bhí déanna miscatha gina dheidhinn, gúteach tú bhí miscatha dheidhinn ar an ún dúileach me se géirí. Cuiteach ha bhfuil sé feicin go bhfuil Cumann ile ar an stoch sé oval a hain stoch gur a taulathe sin de bheoichin fuiti sé sinna churán cuiteach. Ach sin príomhrút gan bí a spòrsail agus gan clech sé dheidhinn san bí se géirí. Ach haime bhí clech go dheidhinn fóir i canálma seo, or me chétas dúmach mar haimi an drásta, hiú go bhfuil na cruúban a gathiricha bécar bhéic agus ha fiúiniú a dul uaine buia, ha fiúinile a dul ruag nio daun, nio orange agus lys sin heidir snoc rit gan fawr a dhéanú. Ma ní se bheith fiochan cúrsú gan dúileach agus fut mi séir a dhéanú gan dúileach sin an cáni ma. Ciú a bheith spòrsail seo dhéanamh agus inacheach gin bí rit gan ile ann ceilteirí fóir agus nuair sin nuair a hic an gheabhraigh, ní sin rit an ceilteirí gheabhraigh agus nólaigh stocha. Ciú sin san an dú díreach gymach fyrista yn rhyw hanylánach céirna cóig a chémanin gus yn bí crúb uvis a dachtre briacu. Jo sin inise began briarachus sin je doedd chóirst chunne chlatich an an scalpai. Chlatach ar ein, agus mar chéise batór crican agus féming ar a chlatach. Féming sin bhí feictalach tá na hanemin gymás leawin. A chala ac yn idw a hanel I grianach chai ciwn sochgyr agus hast Eirisgeigh. A mi'r crwbag y lorag. A ni'n mynd ag a chwmal, a chwa mynd ydych o Sean Siawl dyn ieif. Beth ag o CnaG aig hwgal yn styr mynd lorag y crwbag. Lwpio. Siawl. Toryd yn y glwys ydych sio. Féimi sibh nara a gáil sias a chlatich cuiteach. Jo lorag tór rutan a ha birach agus cúnlorstach. Mar sin den cínteach go lúchéad cá lúcáiseach.
agad cwtsin y rwydyn o larach mi edrych latach. A cha mynd gan cyfer as gys y ffas at môr. Is dálaimse a bhí beiciadach ag an taith. Go sean nach íach sé frí na bruscaid sin seo a dhéanamh se peann. Nóchas go bhfuil se bhfuile a dhéanamh go maith. Seán na dhémas seibh is son na bruscaid sin as do dhéanamh iniu. Ha sia úschin flúr self-freezing agam. Da úsa púder custard. Cóig úschin ín. Da úsa sugar icing agus Beagan vanilla essence. Ha seo go maith feriste sa mí céintseachas go nuair an gabh seo iachan ag an taith. Seán mi gabh cimar. Sin tóisiúg le bhí cúth an sugar agus an ín gan bhóla. A mis cleachca ineal is an seo bhescóig ach futa sé díoch Spáine chleachca cúideach. Ha sin inis mescite agus féimis inis an flúr, púder custard agus vanilla a chudán. An cór gan is stúan inis a ugol gan bhóla, sa inis a quad gamatchirim. Féimis inis a rollaigh gomach an na ballachin bige agus chud iad an 3 díseal son gan an náhain. Ha an náhain ag 150 Celsius. Ha mis iad Beagan flúr a chud a bhórt cos nach sticca is a bhórt. Ha miad na bhacin is a bhóla a rollaigh gomach an na ballachin bige siad a 3 díseal son gan náhain. Ach mis dhean sin ha mi dog an brúg sias Beagan le fork. Díroch mar seo. Iad inis díseal is son go gan náhain ag 150 degree is son 40 minút. Ha na bruscaidin inis a híine machas an náhain agus ha de fuarach Beagan mas tóise sin gan sciatochuig. Ha mi inis is chocolate a leag is son na bruscaidin is sciatochuig. Bí sin gan sciatochuig le bhí cúth an darna léige gan chocolate agus go agad gusin gan chocolate cruai a ríist. Fáca mi inis an bruscaidin griseach gusin an chocolate cruai agus siad a bhís maith le cóp an té frescar. Nóchas gom fiach se peann a seo ag an taith. Had go maith furiste ach blasta cúideach. Mhòd sanas big is son an buan úr strava a hair tóisiúig is son chláir Éirisgeigh agus gáil páist an an dúlainn cólarí carritin. Céinigh cúideach go bhfuil Spòrs Ghàidhlig i bhrí imimeach cúiseachad spòrsail ga óigrí an na Gàidhlig. Thormh súil an dúileach Facebook aca neo ar an lárach líon son barrach fusrachaí múna cúiseachad an aca. Seo agah isimplar de den na cúiseachad an spòrsail ag Spòrs Ghàidhlig is iad de líbhreigh session bùird-seasaimh an na múla.
Gandachas gon de chóirt seo raibh agus gon fiach seibh iad féin gan na cúiseachtain ag an taith.